Kalau yang nyari ondel-ondel di BKT berapaan, Kak? Berapaan, Kak? Ya? Yang gede 80. Iya, kalau mau nyari ondel-ondel teman-teman, nih. Ondel-ondel BKT, cantik-cantik, murah meriah. Sepasang. Satu. Dipilih kakak-kakak, ayo dipilih. Yang jualan juga cantik, silakan dipilih. Hei, hati di mana? Ya Allah. Wih, mantap. Aduh, habisin dulu. Udah terlanjur masuk. Ini ada ondel-ondel teman-teman. Nanti dibeli ya di BKT ini murah-murah. Tuh, ini namanya souvenir BKT teman-teman. Oh ya, banyak ondel-ondel masuk. Asik.